Yes, rero reka nongere nguhe ikaze. Iyi ngiyi ni Zara Magazine TV, aho tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye, aho tuba tubagezaho updates zigiye zitandukanye, amakuru y'imikino n'imyidagaduro agezweho muri kano kanya. Ibyo ngibyo rero tubikugezaho umunsi ku munsi. Nimba uri mushya kuri ino channel yacu, kora subscribe kugira ngo hatazajya hagira ikiganiro na kimwe kigucika kinyuze kuri Zara Magazine TV. Ikindi kandi nakubwira nuko ugomba gusura www.zaramagazine.com, niho uri busanga amakuru agezweho mu mikino n'imyidagaduro. Ikindi Zara Pictures baraza kugufasha mu bintu bijyanye n'amafoto ndetse n'amashusho. Nimba ufite ubukwe, ufite ibirori by'isabukuru, nimba ufite bridal shower, nimba ufite baby shower, nimba ukeneye amafoto y'umuryango, amafoto y'abana bawe n'ibindi, Zara Pictures baraza kubigufashamo. Ufite film ushaka gukora, uri umuhanzi ukeneye amashusho y'indirimbo, Zara Pictures byo babikoraho mu buryo bwiza cyane. Jya kuri Instagram wandike Zara Pictures 44 ubundi utangire kuvugana nabo, cyangwa uhamagara iyo nimero iri munsi y'ikiganiro, ubundi ibintu birusheho kuba uburyohe. Kora subscribe, ni Zara Magazine TV. Reka njye mu mikino ngira ngo ni inkuru tubona kuri Fan Club, iravuga ngo Fiston Munezero yamaze kwirukanwa mu mwiherero wa Kiyovu. Ngira ngo Fiston Munezero ni umukinnyi n'imyugariro wa Kiyovu Sport, ngira ngo yakinnye mu makipe atandukanye harimo Police FC ndetse na Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero ngo yazize iki? Myugariro wo hagati wa Kiyovu Sport ariwe Munezero Fiston yamaze gusohorwa mu mwiherero w'iyi kipe kubera imyitwarire ye mibi, yanenzwe n'umutoza Ndayiragije Etienne. Mu ikipe ya Kiyovu Sport hongeye kuvugwamo amakuru atari meza kuri myugariro wo hagati w'ikipe ariwe Munezero Fiston. Uyu myugariro yamaze kwirukanwa mu mwiherero wa Kiyovu Sport nyuma yuko Fiston yandikiye ubutumwa bugufi bwa WhatsApp umutoza mukuru Ndayiragije Etienne. Byagenze gute rero? Byagenze gute? Nk'uko tubikesha Fan Club, nuko myugariro yandikiye Ndayiragije Etienne akamusaba ko yamuha amahirwe yo gukina byibura iminota 20, byamunanira agahitamo amureka burundu. Muri ubu butumwa Fiston yandikiye umutoza we mukuru Etienne yamubwiye ko abatoza bungirije bamwanga, kandi ko no mu mikino ya gishuti batigeze bamukinisha, kandi abakina we kubwe ngabona nta kintu bamurusha. Icyo Etienne yahise icyo gihe akimara kubona ubutumwa, umutoza mukuru wa Kiyovu Etienne Ndayiragije yahise akoresha inama n'abakinnyi bose ndetse n'abatoza, maze ahita yirukana Fiston mu mwiherero, ndetse abwira abandi bakinnyi ko uzakinisha kumwandikira amusaba kumukinisha azahita yirukanwa muri iyi kipe. Fan Club iganira n'umunyamabanga wa Kiyovu Sport yahamije ko Munezero Fiston yamaze gusohorwa mu mwiherero kubera imyitwarire mibi itashimwe n'umutoza. Munezero Fiston ari mu bakinnyi ba Kiyovu Sport bari gusoza amasezerano muri iyi kipe, kuko amasezerano ye azarangirana n'uyu mwaka. Uyu mugabo rero akaba yamaze kwirukanwa n'ikipe ya Kiyovu Sport azira ko yagaragaje indiscipline, cyangwa se yandikiye umutoza ibintu bitari ngombwa. Ku mugani rero, kwandikira umutoza umusaba kugukinisha, none se umutoza ko aba gukoresha imyitozo, ko muba muri kumwe mu myitozo umunsi ku munsi, nimba aba yabonye nta bushobozi ufite bwo gukina, uramusaba kugukinisha gute? Kandi ko umutoza nyine ari ureba akavuga ngo uyu muntu akwiye gukina cyangwa ntakwiye gukina. Rimwe na rimwe abakinnyi bacu nabo bajya bakora ibintu ubona bitari byiza. Gusa uyu ni umugabo wakunze kugaragarwaho n'ikintu cya indiscipline mu makipe atandukanye yagiye anyuramo. Ntago ari bwo bwa mbere ibintu nk'ibi ngibi byaba bimubayeho, ni ibintu byakunze kumugaragaraho, anajya no kuva no muri Police FC n'ubundi byari ikibazo cy'imyitwarire mibi. So sinzi rero, Munezero Fiston kandi ni umukinnyi mukuru, ni umukinnyi ukuze utagakwiye kuba akora ibintu nyine ubona bisa nkaho bidasobanutse. Ubwo rero yamaze gusohorwa mu mwiherero wa Kiyovu kubera nyine ubutumwa yandikiye umutoza amusaba kumukinisha.
reka dutegereze turebe amaherezo. Gusa iyi ni ikipe nayo ikomeje kuvugwamo uruntu bivuye kuri Baboa. Uyu nguyu yasohowe mu gihe ku munsi w'ejo bari kwitegura umukino wa Rayon Sport. Urumva ikipe nayo bakeneye kugira icyo bakora kuri dressing room yabo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Kora subscribe hano kuri Zara Magazine TV n'izindi update tuzajya tugenda tuzikugezaho umunsi ku munsi.